Niwasalimie tena wafuasi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ningine mbasuze bakurikirana masomo yanjye y'Igiswahili. Somo la leo, somo ry'uyu munsi ni wakati uliopo. Ni wakati uliopo indaji. Wakati uliopo huonyeshwa na kiambishi cha wakati ambacho ni na. Wakati uliopo igaragazwa n'akajambo na. Wakati uliopo huonyesha kitendo kinachofanyika sasa hivi. Wakati uliopo igaragazwa cyangwa se igaragaza ibikorwa biri gukorwa aka kanya. Dufate urugero, kitenzi kusimama, inshinga guhagarara. Ku no igaragaza imbundo, simama ni iki gicumbi aricyo twita muzizi. Tugiye gufata indango yemeza ariyo duheraho, turakomeza n'indango ihakana. Hali yakinishi, ndetse n'uburyo bwemeza. Duhere kuri nafsi za Kiswahili. Nafsi, iyo tuvuze nafsi ni ngenga mu Kinyarwanda. Nafsi ya kwanza ni mimi, nafsi ya kwanza ya umoja, nafsi ya kwanza ya pili ya umoja, nafsi ya tatu ya umoja. Kuvuga ngenga ya mbere y'ubumwe, ngenga ya kabiri y'ubumwe, ngenga ya gatatu y'ubumwe. Ubwo sisi ngenga ya mbere y'ubwinshi, ngenga ya kabiri y'ubwinshi, ngenga ya gatatu y'ubwinshi ariyo wao. Mimi ni nge, wewe ni wowe, yeye ni we, sisi ni twe, nyinyi ni mwe, wao ni bo. Mimi nina na iraha niyo igaragaza igihe twabonye aricyo wakati uliopo. Ubwo nkavuga ni mimi ninasimama. Mvuze ngo nge ndahagaze, wewe unasimama, wowe urahagaze, yeye anasimama, we arahagaze, sisi tunasimama, twe turahagaze, nyinyi munasimama, mwe murahagaze, wao wanasimama, bo barahagaze. Wapenzi wa masomo yangu, hapa ndipo ninamalizia somo la leo. Wapenzi wa masomo yanjye, aha niho soreje isomo ry'uyu munsi. Mwibuke gukora subscribe, like, share na comment. Asante sana, Mungu awalinde.